Pozdrav svima. Vrlo često, da samo obratim pažnju svima, kada ljudi kreću na neki hrabar put, raščišćavanja odnosa, poslovni potezi, privatni potezi, različite stvari koje podrazumijevaju određen razuman rizik. Oko nas se stvore neke, ja kažem to ja sam Petra, nećete me slomiti, a i u Pospremi glavu programu marionete na strunama, zloguke vrane, wannabe proroci, koji nas iz svojih udobnih fotelja, odnosno kukavičluka, razumski upozoravaju da bi moglo biti opasno. Pa naravno, kada se nešto veliko napravilo da nije opasno i naravno da treba biti promišljen. Ali obično su hrpetine tih takvih upozorenja dolaze od ljudi koji sami nemaju rezultate na području hrabrosti, koji sami po kriteriju one dubinske uspješnosti nisu položili te ispite. Dakle, obratite pažnju tko vam daje uputu i kakve rezultate ta osoba ima na tom području, a i na svim ostalim svojim područjima, kada se osjeti pozvanom da vam daje savjete nakon što vi odlučite se na neke hrabre korake.